Ovih dana sigurno razmišljate o tome šta pokloniti dragim damama za 8. mart. Sigurni smo i da vaše supruge, majke, bake i sestre svakodnevno obasipate ljubavlju, a pokloni su tu da budu deo drage uspomene. Ove godine imamo zaista odlične predloge za 8-martovski poklon, pa pogledajte šta smo izdvojili. Ima neka tajna veza između žena i kvalitetnih torbi i cipela. Posetili smo prodavnicu u Story i iz njihove bogate ponude vrhunskih brendova izdvojili nešto što će oduševiti svaku damu sa stilom. Manuel, Bueno, Capelli Rossi, Doka, Tamaris, Falco, Pixi samo su neki od modnih brendova kada su u pitanju torbe, obuća i modni detalji. U prodavnici Story možete pronaći vrhunske torbe svih boja već od 2.500 dinara. Važan segment asortimana su i novčanici kojih ima preko 300 modela i mogu da se kupe već od 1.750 dinara, dok dobar kožni novčanik može da se kupi već za 1.990 dinara. U ponudi je izuzetan izbor kaiševa, ručno izrađenih od najkvalitetnije kože, koji mogu da se kupe za 1.290 dinara. Prodavnica Story nudi i veliki izbor modnih dodataka, kao što su neseseri, futrole za naočare, futrole za kartice i to po veoma povoljnim cenama, dok se ešarpe za vaše dame mogu kupiti već od 890 dinara. Stigla je i nova kolekcija kožne obuće za proleće, atraktivni modeli koji su veoma udobni i prate najnovije svetske modne trendove, a ove godine su postali ovlašćeni zastupnik poznate marke obuće Tamaris, koja osim izuzetne udobnosti i modernog dizajna ima i zaista odličan odnos cene i kvaliteta. Ukoliko niste sigurni šta bi oduševilo osobu koje ste poklon namenili, odlučite se za poklon vaučer i ona će sama izabrati nešto iz stvarno širokog asortimana prodavnice Story. Posetili smo House of Drinks, kuću luksuznih pića koja se nalazi u Kralja Petra I 67 u Bačkoj Palanci, koja pored velikog asortimana pića nudi i veliki izbor poklona. Ovog 8. marta House of Drinks vas poziva na nezaboravno iskustvo kupovine gde se elegancija susreće s ljubavlju. Pokažite posebnoj ženi koliko vam je stalo na jedinstven način. Naša kolekcija poklon korpi je pažljivo osmišljena tako da zadovolji svačiji ukus. Bilo da preferirate viski, vino ili neko drugo alkoholno piće, mi imamo savršenu korpu koja će oduševiti svakoga. Ako želite da dodate poseban dodir personalizacije, naš tim je tu i rado će napraviti korpu po vašoj meri, tako što će dodati čestitke, ručno rađene čokolade ili neki od parfema iz naše kolekcije. Posetite nas i lično se uverite u šarenolikost našeg asortimana na adresi Kralja Petra I 67. Na adresi Kralja Petra I 40A nedavno je otvorena cvećara La Vida, koja pruža širok asortiman rezanog i saksijskog cveća, a posebno se ponose sa cvetnim zidom, njihovim jedinstvenim proizvodom koji i vi možete da unesete u vaš dom. Posetili smo ih da proverimo šta je to što oni nude. Dobrodošli u našu novu cvetnu radionicu, kako za nas novu, tako i za naš grad. Mi smo relativno novi u ovom poslu, funkcionišemo svega nekih 3,5 meseca, iako iza mene stoje godine iskustva rada u ovom poslu. Ono po čemu se cvećara La Vida ističe u odnosu na druge cvećare jeste naš cvetni zid, koji je rađen sa puno ljubavi, sa puno pažnje, rađen je u kombinaciji prirodnih i veštačkih materijala, čak su neki doneti iz Španije. Ukoliko neke dame vole prirodu, moguće je da cvetni zid bude i da upotpunjuje i njihov enterijer. Također imamo i mini varijantu cvetnog zida, koju možete čak i odmah da donesete u vaš dom. Cene se kreću od 2.500 do 5.000. Također može da se radi i po poručbini, u zavisnosti od interijera doma kupca i samog odabira boje, vrste rama, kao i samih motiva unutar istog. Što se tiče ponude iz našeg kutka, izdvojila bih ruže.
poučena nekim iskustvom osmomartovske prodaje cveća, najviše su išle ruže, i to crvena ruža sa nekom mašnicom koja se kreću znači od 300 dinara do ruže u buketu od 600 dinara pa nadalje u zavisnosti od broja ruža. Iz naše ponude izdvojila bih lale, kale i orhideje u raznim bojama, znači lale idu od nekih pastelnih nijansi do ljubičastih, crvenih, znači nekih jarkih boja, kao i kale koji idu od bele boje pa u raznoraznim takođe bojama, i orhideja koja je zaista izdvojena po svojoj eleganciji. Naši aranžmani će se kretati u visini znači od 500 dinara pa nadalje, u zavisnosti naravno od vrste cveta kao i količine cveta u aranžmanu, to što se tiče buketa. Zatim biće veliki izbor korpica u nekim natur vrećicama kao i u drvenim kuticama. Takođe će se kretati u nekom rasponu od 1000 dinara pa nadalje. Ukoliko želite da upotpunite vaše osmomartovske poklončiće, možete doneti bombonjerice, piće, kozmetičke proizvode, šta god mislite da vaša dama očekuje ili nešto što ona posebno voli, možemo da upakujemo u naše vrećice, u naše korpice, ili pak posebno da upakujemo da to ide uz buket i na taj način da izrazite vaš gest vašim damama. U našoj ponudi je takođe veliki izbor saksijskog cveća. Ono što bih htela da izdvojim jesu te neke mini varijantice koje su najtraženije, kao kod dečice, tako i kod starijih. Neki mini kaktusići, ofarbani, čak i vazdušna biljka koja je zaista interesantna i privlači veliku pažnju. Zatim imamo zamije koje su onako za početnike dobra biljka, spatifilumi koji daju eleganciju svojim belim cvetovima, šaflere, razne vrste puzavica. Što se tiče cvetnica, tu su i anturijumi u rozoj i crvenoj boji raznih veličina, to jest visina. Tu su tilandasije, tu su vriseje, guzmanije, to su sve znači cvetnice koje zaista oplemenjuju prostor. Cene se kreće od 250 dinara, to su mali kaktusići, zatim 350 dinara su kaktusi u boji. Što se tiče cene nekog prosečnog cveta je od 1000 do 1500 dinara. Ako želite nešto bogatije, da malo više oplemeni vaš prostor, tu su cene od 5000 pa nadalje. Takođe možete poklon da upotpunite saksijama u raznim bojama koje se kreću od 350 dinara do 1000 dinara. U butik Anđela stigla je nova kolekcija koju će svaka dama obožavati. Novu kolekciju čine odabrani komadi iz turske i italijanske proizvodnje, a narednih dana stiže i ostatak kolekcije koju čine kombinezoni, svečane košulje i još divnih komada garderobe. Ono što je karakteristično za garderobu iz ponude butika Anđela je da uvek biraju prirodne materijale kao što su viskoza i pamuk. U novoj kolekciji se nalazi veliki izbor modela pantalona džepara koje su trenutno modni hit i možete ih kupiti već od 2900 dinara, kao i veliki izbor različitih modela farmerica koje se takođe kreću od 2900 dinara. Očaravajuće svečane, elegantne, casual i svakodnevne haljine su ubirane tako da u njima svaka žena zasija i cena im je od 3900 dinara, a suknje iz ponude ostavljaju bez daha. Bluze od viskoze i pamuka kao i svečane i klasične košulje su birane iz najnovijih kolekcija modnih linija i mogu se nositi tokom cele godine. Moderne trenerke iz njihove ponude mogu da se nose u sve kombinacije i u svakoj prilici zbog dizajna i modela koji damu čak i u trenerci čine elegantno. Ono što je trenutno modni hit su kompleti sakoa, prsluka i pantalona ravnog kroja koje vuku ka poslovnom stilu, a dame iz ovog butika su izdvojile najlepše komade za vas. Kompleti sakoa i pantalona se kreću od 5900, dok sako možete da kupite već od 3900 dinara. Sjajne vesti su da je kod njih trenutno aktuelna rasprodaja od 50% popusta na prošlogodišnju kolekciju pantalona, svečanih i dnevnih haljina, bluza, košulja, trenerki i kardigana. Takođe, na rasprodaji su svi modeli čizama, kaputa, jakni, kao i kolekcija obuće iz sezone jesen-zima i to na popustu od 20 i 30%.
Nova kolekcija kožne italijanske obuće i torbi, kao što možete vidjeti, nosi sa sobom atraktivne modele, dezene i boje koje se uklapaju uz svaku kombinaciju. U njihovoj ponudi se nalaze modeli haljina, pantalona, svečanih kompleta kao i košulja za krupnije dame i to u veličinama do 4XL. Najbolja vest je da u Anđeli sve možete da platite na rate, a vašu damu možete obradovati poklon vaučerom sa iznosom koji želite. U susret 8. martu posetili smo trgovinu Belotehna, koja nudi veliki izbor zanimljivih i korisnih poklona za dame. Pogledajte šta su izdvojili iz ponude. Mi u Belotehni imamo veoma povoljan i lep odabir poklona za naše dame povodom 8. marta. Za dame nudimo sredstva za održavanje higijene, tipa epilatori, depilatori, imamo obične ili laserske. Imamo u ponudi i pegle za kosu, uvijače, stajlere i fenove. U našem asortimanu imamo i pametne satove i mobilne telefone. Pošto svi živimo jedan brz tempo života, naša preporuka je da se zdravije hranimo. Stoga u skladu sa tim preporučujemo friteze bez ulja, aparate za kuvanje na pari i nutribulete. Pored nas se nalazi i jedno odeljenje koje je opremljeno servisima za ručavanje, zatim velikim izborom čaša, escajga i dosta dekoracije za domaćinstvo. I na kraju da napomenem, imamo jako lep i velik odabir biciklova za naše dame, sa korpicama, bez korpica, sa brzinama i bez brzina. Sve u skladu sa željama dama, majki, baka ili devojaka. Verujemo da ni jedna dama neće ostati ravnodušna kada joj poklonite upravo ono što ide uz njen karakter. Na vama je da napravite pravi izbor i pokažete damama koliko vam znače.